Ri pejah nerpa jaya katuang awatikang jagatalilang. Masaru parawisya kapdari kanara riasira ratu. Siniwing purari maja pahitanura gajaya ripu. Tinelah nerpa kertara jasa Jayawardhana Nerpati. Setelah wafat Jaya Katuang, negeri terasa gilang gemilang. Pada tahun Saka Masaruparawi, Baginda dinobatkan. Bertahta di Majapahit, disayangi oleh rakyat, mampu mengalahkan musuh, dianugerahi gelar Narapati, Kertara Jasa Jayawardhana. Ring Syaka Matyaruna Lina Niran Narendra. Drakpin Ratista Jina Wimba Sirepuridru. Antahpura Yuapanelah Sikana Sudharma. Syaiwa Pratista Cariteki Muah Risimping. Pada Syaka Matri Aruna, kematian beliau sang raja, segera ditegakkan arca Buddha untuk beliau di dalam istana. Antahpura itulah nama candi pendarmaannya. Diceritakan pula penegakan arca Siwa di Simping. Samangka Raden Wijaya Anjeneng Prabu Isaka Rasarupa Dwi Sitangsu. Abhisekanira Raden Wijaya Duk Prabu Sri Kertara Jasa. Wekasan patutan lawan Raden Darapetak. Putra lanang kaksatриyanira Raden Kalagemet. Kuneng putranira Bathara Siwa Buddha Stri kalih siki kang cinayaken ing wong Tatar. Ing ngalap kalih denira Raden Wijaya, sirah sang atuha anjeneng ring kahuripan, sirah sang anom anjeneng ing daha. Maka Raden Wijaya menjabat sebagai Prabu pada Saka Rasarupa Dwi Sitangsu. Gelar penobatan Raden Wijaya ketika menjadi Prabu ialah Sri Kertara Jasa. Akhirnya perkawinan Raden Wijaya dengan Raden Darapetak melahirkan anak laki-laki yang memiliki nama muda Raden Kalagemet. Adapun anak perempuan Bathara Siwa Buddha yang dulu hendak dikuasakan kepada orang-orang Tatar diambil dua-duanya oleh Raden Wijaya. Yang tua menjabat di Kahuripan, yang muda menjabat di Daha.